Arratsaldeon eta ongi etorri apirileko ohiko udalbatza honetara. Gaur Santa Cruz jaia dira da eta aurreratu egin dugu ordua, bostetan aurreratu dugu ordua eta, besterik gabe, hasiera emango diogu ohiko plenoari. Arratsaldeon guztioi. Lehenengo puntua 2026ko Otsailaren 27 eta 2026ko martxoaren 26an egindako bileren akten zirriborroak irakurri eta onartzea bidezko bada. Ez dakit honen inguruan zerbait, ez? Bigarren puntua, Andoaingo genero berdintasunerako 4. plana onartzeko proposamena. Andoaingo genero berdintasunerako 4. plana aurkezten dugu, onartua izan dadin. Plan honek 6 urteko indarraldia edukiko du, 2026tik 31 bitartekoa. Horrela planteatu da, alde batetik udaleko berdintasun saila, finkatutako saila delako eta horrelako plan bat gauzatzeko behar diren baldintzak badirelako, eta bestetik Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2030 estrategiak ezartzen dituen irizpideekin bat datorrelako. Plana osatzeko 2 oinarri hartu ditugu batez ere kontutan, alde batetik legediak ezartzen duen markoa bera, eta bestetik 2024an aurreko planaren inguruan egindako ebaluaziotik ateratako ondorioak. Plana egituratzeko EAEko berdintasunerako plan estrategikoak proposatzen dituen 4 ardatzak txertatu ditugu. Beti ere hauek gure herriko testu ingurura egokituta, eta nahi izan dugu 5. ardatz estrategiko bat gehitu, zaintzarena dena, uste dugulako berariazko lan-ildo bat behar duela berau garatu ahal izateko. Ardatz horietako bakoitzaren barruan programak eta helburu zehatzak definitu dira, orotara 76 helburuz osatutako plana da, eta hauek ere lerrokatuta daude aipatutako plan estrategikoen helburuarekin. Planaren gauzatze maila baloratzeko eta ebaluatzeko 2 ebaluazio momentu egongo dira, bata planaren indarraldiaren erdialdean eta bestea bukaeran. Gai honen inguruan, bai. Kaixo, arratsaldeon. Nosotros en la comisión nos abstuvimos porque después de leer detenidamente el documento vimos una serie de cosas que pensábamos que se podían mejorar o que había que aclarar. Por un lado, era la situación del personal de igualdad, que no se recogía fielmente a cómo está. Ahora mismo no está trabajando la persona que pusimos en la pasada legislatura el programa para dinamizar los cursos de empoderamiento. Por otro lado, no se recogía, al menos en castellano, la bajada que en el presupuesto de 2024 se hizo en el Departamento de Igualdad, y por otro entendíamos que era fundamental que en el apartado de cuidados, sobre todo en la mesa de cuidados, estuviese presente la técnico de servicios sociales. Esas aportaciones las hicimos, las hemos comprobado y por lo tanto no tenemos ningún problema en votar a favor. Besterik? Ez? Gaia bozketara jarriko dugu orduan, aldekoak. Aho batez onartzen da. 3. puntua, Martin Ugalde Orradre jaunaren funtsa. Dohaintza hitzarmena eguneratzen duen eranskina, funtsaren kudeak eta protokoloa, eta ikertzaile motaren araberako sarbide irizpideak onartzea. Arratsaldeon. 2010 urtean osoko udalbatzak Martin Ugaldek bere bizitzan zehar osaturiko liburutegia, artxibategia eta oroigarri pertsonalak osatzen zuten funtsa onartu zuen. Dohaitza akordioa jasotzen duen dokumentuak egile eta erreprodukzio eskubideak barne zituen ala ez argitzeko, Ipar Bilbao bulegoari txosten juridikoa eskatu zitzaion 2024 urtean. Aitzo Lasla abokatuak landutako dohaitza hitzarmena eguneratzen duen eranskina aurkeztu zuen.
Martin Ugalde funtsaren kudeak eta protokoloa eta ikertzaile motaren araberako sarbide irizpidekin. 2025 azaroaren 13an, aholkularitza batzordean elkartuta 3 dokumentuak aztertzeko, xehetasunak lotzeko eta adostasun batera iristeko jaso ziren aktan. Kultura eta administrazio orokorreko teknikarien aldeko txostenekin, herritarren batzordeak aho batez onartuta, onazpenera jartzen da honako proposamena, behin dokumentuen itzulpenetan ikusitako akatsak zuzendu direla eta espedientea ondo osatuta dagoela ikusita, euskaraz eta erderazko bertsioak bat etorriz. Bat, Andoaingo udalaren eta Martin Ugalde Orradreren oinerdekoei artean sinatu zen hitzarmen eguneratzen duen eranskina onartzea. Bigarrena, Martin Ugalde funtsaren kudeaketa protokoloa eta ikertzaile motaren araberako sarbide irizpideak jasotzen dituzten 2 dokumentuak onartzea ere. Eta 3. puntuan, Martin Ugalde jaunaren oinordekoei, hezkuntza eta kultura sailari, udalartxiboko arduradunari eta dagokion interesdunei erabakiaren berri ematea. Behin 3 dokumentu hauek onartzen ditugula, koordinazio taldea martxan jarriko da, bai? Eta honen helburua izango litzateke planifikazio realista bat egitea eta lehentasunak markatzea, bai? Bai. Bueno, arratsaldeon guztioi. Puntu honetan gehitu nahi dugu prozesu hau aurreko legealdian jarri genuela martxan, eta, bueno, Martin Ugalden 100 urteurrenaren kontestuan. Uste dugu Andoaingo herriarentzat eta udal honentzat pausu garrantzitsua dela, eta honen bestez eskertu nahi dugu prozesu honetan parte hartze aktiboa izan duen familia, udal teknikariak eta parte hartu duten kanpoko aholkulari guztiei. Eskerrik asko. Ez dakit besterik, ez? Gaia bozketara jarriko genuke orduan. Aldekoak. Aho batez onartzen da. 4. puntua, Andoaingo udalaren eta Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. Euskadiko Etxebizitza eta Lurra S.A. Bisesa sozietate publikoaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea, Andoaingo AIU5 Amakandida hirigintza eremuko A255 lurtzatian alokairurako babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko. Arratsaldeon, puntu hontan ekartzen daiguna da Eusko Jaurlaritzaren Bisesa sozietate publikoaren lankidetza hitzarmena da. Unaiek esan duen bezala, Amakandida eremuan alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko. Azkenen honek erantzuten dio etxebizitzarekiko daukagun arazoari egin batean, bereziki alokairu erregimenean, eta konkretuki alokairu iraunkorreko babes ofizialeko 80 etxebizitza inguru eraikiko dira, 100% publikoa izango dan sustapena izango da, alokairura bideratuta. Udalak lurtzatia doan lagako dio Bisesari, etxebizitza hauek egiteko, eta lehentasuna izango dute Andoainen erroldatutako pertsonek, tokiko eragin hau indartzeko. Sustapenak etxebizitzaz gain garaje plazak eukiko ditu, 115 konkretuki, eta merkataritza lokal bat. Eta gero, udalaren konpromisoa dagokionez, honetaz gain, obari fiskalak aplikatuko ditu, aldunenean, eta bestetik lurzoruaren deskontaminazio hartuko du bere gain. Hau bestetik, dakizuen bezala dago lotuta, urrengo plenora etorriko dan beste hitzarmen batekin, eta beste hitzarmen honen xehetasun guztiak ordun emango dira. Arratsaldeon berriro, hoy Andoain da un paso adelante con la aprobación inicial del convenio que permitirá desarrollar vivienda pública en Amakandida. Gracias a ello se construirán 80 nuevas viviendas en régimen de alquiler protegido, dando respuesta a un problema real que sufre Andoain. Pero conviene decirlo con claridad, si hoy estamos en este punto es porque la pasada legislatura se hicieron los deberes en materia de vivienda. Se trabajó, se planificó, se acordó y se dejó el camino preparado y asegurado para que hoy estas viviendas empiecen a materializarse. En concreto, si la Amakandida, que hoy conocemos y que tanto gusta, puede acoger esta promoción de vivienda protegida en alquiler, es gracias a la gestión socialista y al punto de partida que supuso el convenio suscrito el 30 de marzo de 2023
entre la entonces alcaldesa socialista Maider Lainez y el consejero Iñaki Arriola. A lo largo de todo este proceso, desde el Partido Socialista, tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno vasco, hemos mantenido un criterio claro: buscar siempre la solución más beneficiosa para Andoain, la más ágil y la más eficaz para que el proyecto saliera adelante. Primero, suscribiendo el convenio del 2023 como garantía mientras se activaba la iniciativa privada en Etxeberrietas. Y ahora, una vez que se están dando pasos reales para su desarrollo, reorientando ese marco colaborativo hacia Macándida mediante Visesa, para asegurar la construcción de vivienda pública en alquiler. Es cierto que considerábamos que una adenda al convenio de 2023 hubiera sido la mejor y más rápida solución. Pero más allá de ese debate, lo importante es que hoy se da un paso real para dar una respuesta a la escasa oferta de alquiler que tiene Andoain. Ese era el objetivo que nos fijamos en 2023 las y los socialistas con la firma del convenio para poner en marcha Etxeberrietas, a Macándida y a Guirialay, ampliar la vivienda pública y, cómo no, dar una solución real al ámbito de Etxeberrietas y a Macándida. Y la aprobación de este convenio demuestra que esa apuesta, sumada al liderazgo del consejero socialista de Vivienda, Denis Itxaso, da resultados reales. Y también es necesario decirlo con total claridad: si hoy hay avances en materia de vivienda protegida, no es gracias a EH Bildu y al Elkarrekin Podemos. La llamada mesa de vivienda, que lleva un año sin convocarse y que pactaron Euskal Herria Bildu y Podemos al inicio de la legislatura como la gran herramienta para dar soluciones, ha quedado en un fracaso anunciado, evidenciando una absoluta falta de liderazgo que, ante un problema tan grave como el que sufre Andoain, en el acceso a la vivienda no podemos aceptar. Andoain sigue sin tener un plan de vivienda. Lo que otros gobiernos municipales de todos los colores han sido capaces de hacer en menos de 6 meses, aquí, en 2 años y medio, no se ha logrado poner en marcha. Es, pese a que al alcalde no le guste que se lo recordemos, otro ejemplo más de lo que está sucediendo en su legislatura. Esa falta de gestión tiene consecuencias muy dolorosas para Andoain y las y los endondarras. Se han perdido herramientas clave como la capacidad para limitar los precios del alquiler, la solicitud de prórrogas extraordinarias de hasta 3 años en los contratos de vivienda habitual y las garantías que obligan a mantener sus condiciones en los contratos de alquiler, además de otra serie de ventajas para el fomento de construcción de vivienda y limitación de alquileres de temporada que sí van a poder beneficiarse en el resto de municipios guipuzcoanos. En la práctica, esta inacción de Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Podemos nos sitúa en la misma situación que territorios donde gobiernan la derecha y la ultraderecha, donde han renunciado a aplicar medidas de protección frente a un mercado inmobiliario salvaje y descontrolado, dejando a las y los inquilinos de Andoain desprotegidos y abandonados. Muy a nuestro pesar, y pese a que se lo hemos advertido en innumerables ocasiones, lo mismo está ocurriendo en Andoain. Asimismo, constatamos que Etxeberrietas no se está liderando como requiere, no avanza al ritmo necesario ni al anunciado, y que tampoco se ha puesto en marcha ninguna nueva promoción de vivienda pública a corto o medio plazo, más allá que la que dejó encauzada el anterior Gobierno municipal. Por ir terminando, hoy aprobamos resultados porque antes hubo liderazgo, trabajo, acuerdos y planificación. Y será ese trabajo previo y la apuesta del Gobierno vasco el que haga posible que la vivienda pública en Navacándida sea una realidad para las y los andoaindarras. Ni que por alusiones por no alusiones, aurreko agintaldian tokatu zitzaigun baita ere kogobernatzea udaletxe hau, ez nator bat irakurketa triunfalista horrekin aritz. Uste dut etxebizitza alorrean ez gaudela zoriontzeko eta medalla jartzeko Andoainen. Daukagu plan general bat, bere ejekuzio residenzialari aditzen badiogu de Chichinabo. O sea, ez gehi iritsi ni a ejecutar un cuarto de la previsión residencial del plan general. Por lo tanto, gracias a la... Andoain, en materia de vivienda, creo que no estamos para echar cohetes, es que ninguno de los aquí presentes. Orduan, nik uste aldertidean autokritika bat inberdula guztiok partekatua. Evidentemente, bakoitzari dagokio bere gobernu arduratikan bere aportazio egitea, ez dago, por no tener, ez dago ez da etxe bizitza planik, ondo esan da bezala. Beraz, gu ez geratoz koeteak botatzera, baina behar rebendikatzera aiua Makandidan, gaur egun errealidade baldin bada, tartean alderdi sozialistaren ekarpena ezinbesteko izango zen, baina beste agente askoren ekarpena ezinbesteko izango da. Besteak beste, frentean daukazuen alderdi jeltzalearena. Eta pentsatzen dut, bazter ezberdinetatik ekarpena egin duten Foru Aldundiarena, Jaurlaritzarena edo ura
Lehena, ze hor da dakizuen bezala, zeuden karga urbanistiko batzuk, eta horiek asumitu zituzten, 50 milioiko diru aurreikuspen bat mahai gainean jarrita. Eta hori ez da gertatu, oain dela 10 urte, 15 urte gertatu da, justu aurreko agintaldian. Beraz, nik uste medailak, zorionak eta zoritxarrak partekatu behar ditugula, baina en ninguna de las maneras creemos que tenemos que felicitarnos por la situación de la vivienda. Porque hoy por hoy, Etxeberrita está como está también. Por lo tanto, fotos sí, celebraciones sí, pero nosotros creemos que Andoain, desde luego, tiene un largo recorrido para hacer y efectivamente el equipo de gobierno tiene que tomar el liderazgo. Yo recuerdo la primera mesa de la vivienda, en la que se nos decía, esto va a ir como un tiro, vamos a crear una oficina de la vivienda, vamos a hacer el plan. Vamos ya al tercer año de la legislatura y todavía no tenemos ni plan de la vivienda. Beraz, guk pozik, abestuko dugu noski, ezin du beste erare izan gaurko hitzarmen hau, baina askoz ere kritikotasun edo zuhurtzia, esango dut, zuhurtzia begiradat jarri nahi diogu gai honi. Ez dago delako loreak botatzeko, alderantziz, nik uste Andoainek sustapen garrantzitsu bat behar duelako etxebizitza alorrean. Bueno, ni ez naiz sartuko zeinek zer eta nortze eta alderdi bakoitzak bere irakurketa politikoa ingo du, baina ni bai ikusten dian gauzak esan ditzazketela, eta bueno, etxe bizitza publikoa Amakandidan, orain jarriko da martxan, Amakandida orain dago martxan, Etxeberrietaz dago blokeatuta 2023ko hitzarmenetik eta halko da desblokeatu, etxe bizitza plana berandu baino martxan dago eta aterako da, eta bueno, uste dut etxe bizitza arloan, lege aldi honetan, azkeneko urte askotan, baino gauza gehiago iten nahi dela, beste gabe. Coincido con el portavoz de AJ que la situación de la vivienda en Andoain no es para tirar cohetes, posiblemente sea una de las peores de todo Guipúzcoa y vuelvo a repetir, en parte es gracias a EH Bildu y al Elkarrekin Podemos que no han hecho lo que deberían haber hecho y lo que este pleno aprobó, creo que por mayoría absoluta, en septiembre de 2023. Es verdad que sí, se está ejecutando ahora, pero también resulta curioso que el equipo de gobierno de EH Bildu nada más llegar a la alcaldía, creo que en una semana o en 15 días, salisteis rápidamente a anunciar que habíais desbloqueado a Amakándida, no sabemos cómo, pero lo que nos extraña es que seáis capaces de desbloquear en 15 días una situación que llevaba trabajándose 4 años y llevéis 3 años y no hayáis desbloqueado todavía Etxeberrietas. Por lo tanto, o no desbloqueasteis entonces o estáis bloqueando Etxeberrietas ahora. Por lo tanto, volvemos a reiterarnos en que Andoain necesita un mayor liderazgo. No sabemos qué está pasando con la mesa de vivienda que preside el Elkarrekin Podemos, si sirve para algo, si no sirve para nada, si sirvió para la foto, si sirvió para que EH Bildu obtuviese la alcaldía. No sabemos para qué sirvió, aparte de para un anuncio más que no tiene contenido. Y esa es nuestra propuesta. Pedimos liderazgo y seriedad como se ha estado haciendo hasta ahora. Gaia bozketan jarriko genuke orduan, aldekoak. Aho batez onartzen da. Kontrol zatia, 5. puntua, ebazpenen berri ematea, zehazki 674/2026 zenbakidunetik 1119/2026 zenbakidunera eta tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien berri ematea, zehazki 9/2026 aktatik 10/2026 aktara. Seigarren puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Hace un mes, en el pleno de marzo, en ruegos y preguntas, preguntamos y solicitamos al alcalde que hiciese la solicitud para que la VIDOC, el vehículo itinerante de la Policía Nacional que permite que en el municipio se pueda actualizar el DNI y el pasaporte, se pidiese. No entendíamos que llevásemos 6 meses desde que la subdelegación del Gobierno hizo la solicitud y no se le hubiese respondido. Nos comentó el señor alcalde que ese mismo día había hablado con el jefe de la Policía Municipal y que estaba en trámites para avanzar en esa situación. Ha pasado un mes y no hemos visto ningún avance y la ciudadanía por la calle nos lo está pidiendo y no entiende por qué en el resto de municipios, creo que en Lasarte ya va la 2ª o 3ª vez
que van, están yendo y por qué en Andoain sigue sin solicitarse el vehículo. Bai, gai horrekin, jendeak ulertu dezan, ez da soilik furgoneta hori edo kamioi hori ekartzea, baizik eta horrek udalari ere ekartzen dio lan bat, da aurretiako zita udalak berak kudeatu behar du. Orduan, bai informatikariekin eta bai atarian aitu gara gai hori dantzen, baina dakizuen bezala, gaur bertan bukatu da zabalguneko gaiarekin atarian arreta berezitu bat jarri behar izan dugu gai hori urgentzizkoa eta lehentasuna azalako eta gaur bertan amaitu da jende hori, atariko langileek eta mai bat jarrita, behar izan zaio zabalguneko ze hori. Orduan, ikusita aurretiako zita hori udalak eman behar dula, gaur arte zabalgunean zatu da, baina hurrengo egunetan pentsatzen dugu, ja informatikariekin ere landu dugu, informatikako arduradunekin zein dezakezue, nola kudeatuko dan hori, baina hori da. Apirilean lehentasuna aurretiako zita hori zabalgunekoak ematea izan da, eta gero kudeatuko. Bueno, la solicitud se hizo en septiembre de 2025. Creemos que habéis tenido más que tiempo suficiente como para ahora sacar la excusa de Zabalgune. En septiembre no estaba, en octubre tampoco, en noviembre tampoco y en diciembre tampoco, y se podía haber hecho perfectamente. Bueno, guk galdera batekin gatoz, edo kexa batekin, nik uste duen eskoia gaina bentaja eman dizugula, ze prentsa eta komunikabideetan eta sare sozialetan ja dagoeneko elkarbatu dugu gure kezka esango dut, herriko 3 inbertsio nagusien inguruan, eta, bueno, pentsatzen eta alkatea dagoeneko ja, ekarriko zuela preparatuta erantzun bat edo argitzeko gutxinez, baina badira pixkat elkarbanatuen egin intuzken gogeta batzuk. Ez da gaur beste galdera, baina bai gogeta bat, da pixkat erantzun bat jasoteko. Berriki aurreko urtean, mailegu bat eskatu zuenean udal honek, adostu genuen edo hala adierazi izan, desde luego bai pribatuan, bai publikoan, mailegu horren bidez 2 proiektu garrantzitsu hornituko genituela diruz, besteak beste bat polideportiboko zabalpena, eta bestea udal zerbitzu brigadaren pabiloia Ilarramendi gunean. Eta, ala eskatu zen. Aurreago, urtea hasiera maite ere, aurrekontua, 2006ko aurrekontuan hartu zenean ere, berretsi zen, alkatea berretsi zuen ala izango zala, eta zehazki esan zen, 2006an proiektu guzti hauek argia ikusiko zutela, eta martxan jarriko zirela, eskatu genuen prestamo edo mailegu horren gatikan. Incluso, gaina esan zen, aratago joan ginean, aurten berrikuntza bezala erreserbako partida bat aurrikusi genuen aurrekontutan, milioi eskaxea zerbait azpitik antzan partida bat, eta horrek abiliatuko zigula orain likidazioa ezautzen genuen momentuan, ja, bestelako inbertsioak ere aurre egiteko. Besteak beste, itzeintzan lehentasunezkotzat liburutegi berria martxan jarri ahal izateko, zinema zaharra dagoen partzela edo imueble hori udalak eskuratzea, ez? Hori baieztatu zen, ratifikatu zen, eta gaur-gaurkoz galdetzen dugu, non gaude, ze puntutara iritsi gera, ez? Ze konfirmatu zitzaigun hori, bai batzordetan, bai plenoan, inkluso konfirmatu zen gure gaitasun ekonomikoa osoa zela, erabatekoa zela, inbertsio berri horiei aurre egiteko. Eta gastu arauak zorrotu etetze genuela, eta ja, alia afrontatuko nituela, ja, ez? Eta ja, maiatzen gaude, eta ikusten dugu ez deula, ez maila administratiboan, eta politikoan esango dut, ez deula aurrera pausorik eman, proiektu bakar oitako batean, eta alor ekonomikoan ere ez. Alegia, ez dugu lizitazio hori martxan jarri horren dikan, ez dugu prozedimentu hori martxan jarritan, orduan gu galdetzen dugu, zertan gaude, nola gea, nun gelditu dira promesa guztiaiek, nun gelditu dira konpromesu guztiaiek, gutxinez, erantzunen bat edo zeo zer pasa da, alegia, bai, harritzen diguna da, arren estrategikoak ziran proiektu eta guk ez dugu hori kustinatzen, gutzako ala esan genuen hauteskundetan, ja orain dela 3 urte, liburutegia, kiroldegia, Ilarramendi bai ala bai agintaldi honetan bidatu bertziela, uste denok bagintozela, aho batez hori alazala,
Eta ikusten dut denbora horra dijoala. Eta badakigu tramiteak egin dirala, badakigu proiektuak redatu behar dirala, proiektuak berrikusi behar dirala, prezioak aldatzen dirala, badakigu. Gotzen naiz nik pleno baten, oen dela urte batzuk hemen esaten honean, Ukrainiako gerrakin eta bestiakin prezioa modifikatu behar ziala, akizetxaban karkajadas. Osea, kostiente gara proiektu bat eguneratzea, lizitatu alizateko plegoak prestatzea, horrek lan administratiboa sortzen duela. Baina, karo, gaudeia maiatzean. Eta esan zan, ja, mailegua, 25koa, aktibatuko zala, ja. Daukagu mailegu bat. Proiektuak ondikan, badirudi ondikan lotu gabe, rebisatzen, nun gaude ez. Horren gure reflexioa da, pasatuko, badirudi, eta kontrakorik esan, ea alkateak alako kontrakorik esan dezakeen, badirudi, 4 urte pasatuko itxugula, eta proiektu hauek materializatzea edo obra gila martxan jartzea, ondikan ez dugula ikusiko, alegia, kasurik onenan ere, lizitazio prozesua martxan jarriko ditugula, jartzen baditugu, ze gaur-gaurko zorendik ere ez daukagu berririk, ea nola dauden, ez bata, ez bestea, eta karo, mailegukoak ez bari maila aktibatu, auskalo, liburutegia noiz aktibatuko den, ez? Baina, bueno, aurreikuspen optimista guzti horiek guk sinistio egin dituen. Eta guk alkateak zine itezunean, zor bat betetzen dugu gastu araua, zor bat betetzen dugu gaitasuna daukagu hori sinistu genuen. Baina, gau, borondate honak ere denborak bere lekuan jartzen du. Eta gure gogoeta gaur galdera baino gehiago da, eta nola, ze aurreikuspenekin itxiko dugu agintaldia. Andoinek abian ikusiko du Ilarramendi, Andoinek abian ikusiko du liburutegia, abian ikusiko du polikiroldegiaren zabalpena, ze bitartean jendeak geldetzen du, ez? Oie, hau nola dago, hau bestat nola dago. Eta askotan ez gera gai erantzuteko. Beraz, gure gogoeta ezin egona, eta kezka, ze iruditzen zaigu, denbora aurra dijoala, eta ez deula erantzun, eraginko bat ematen, 3 proiektu hauen inguruan. Luzatu gaitezke beste proiektu askotan, ez? Partidak betetzen dugu aurrekontua proiektutaz, eta gau, zergaitik ez da bendik martxan jarria debiz demagun uri gaingo igoailua, tal, itzien genuen oin da urte bete aksesibilitate plana estrategikoa zen, superestrategikoa, oindik ez dugun hartu, orduan, daude, pixkat, atzeratzen ari dian, eternizatzen ari dian proiektuak, ekimenak, inbertsioak, eta ez du, ez geha txikikeritan sartuko, hiru zehatzoien gatik, baina bai gustatuko litzeuke herritarrei informazio bat ematea, izue, hau pasazegu, hau bestazegu, ondo dago, hau laiztara ongo da, zelo berrikusten gaude, eta esango diazu berrikusten daudela. Eternamente berrikusten ezin dugu, momentu batean ikustet ere, hau lizitatuko dugu, epe hontan, margen honekin, eta hau da gure plana. Nik uste horizonte hori falta zegula, ze demorak, borondate honak ere deusestu itzale ditzazke, ez? Nik uste puntu hartan gaudela, konfiantza eman bai, baina eske ja 3 urte pasa ja. Azkeneko 4. urtean txampan gaude, orduan fisikoki ere, harako prozesu potolo bat, harako inbertsio handiak esleitu, adjudikatu, kontratuak itxi, martxan jarri, osea, ez dago gaude demora fisikoik, orduan, pixkat gure gogoeta eta galdera hortik handi joa alkateari. Vale, bueno, zuk esan duzun bezala, badakizue kudeaketan zer dan egotea, eta, bueno, badakizue zer dagoa dian prozesu, baina nik pixka bat esplikatzeko zein dan egoera adibide bat, erreala jarriko dut, inbertsio estrategiko baten. 2025ko abenduan, zerbitzuetako pabelloia bukatua dago, proiektuak badu, koste horre badu kantitate bat, ez? Eta hori 2025ko abenduan. Jasotzen dute gure teknikariek, eta 2000 nazioarteko egoera ziurgabe honen ondorioz, 2025ko abenduan zifra bat zana, 2026ko urtarrila otsailean askoz ere handigoa da. Horrek ze ekartzen du? Horrek ekartzen duena da ajusteak egin behar dira da. Badakigu, jakitun gara, herri batzuetan martxan dauden proiektuak, horredako obrak, geratu egin behar dituztela edo mantxotu, eta gure helburua da beharrezkoak diren ajuste horiek aurrez egin, egia da, zerbitzuetako pabelloia zaukan zifra bat, eta handik hilabete terdia beste bat askozera handigoa, gaina ez da askozera handigoa. Horren aurrean honek hartzen duna da, berrazterketa bat. Egia da, hortan egia danean, gure helburua da ahalik eta azkarren martxan jartzea, baina hori da gertatu dana. Hori da gertatu dana, eta esan dizuten bezala, guk nahi deuna da ekidin da, behin martxan jarrita, obra horiek geldiarazi behar izatea,
edo zehatzea beste herriren batzutan gertatuan bezala. Noizko guk gure helburua da, eta Danian nahi gara egunero, ahalik eta azkarren martxan jartzeko egitasmo horiek. Hausnarketari edo galderari ez dakit erantzun diodan. Baita ez, pixka manzana astraigo izan da. Ze, karo, 25 bukaeran aipatzen du alkateak 3,8 milioi eurotako kostu zeukala Ilarramendik. Eta urte, hilabete beranduago 4,8ra, alegia, milioi eta pasatxo igotzen dela. Aizue, markatu, prezioak ez dira hilabetetik bestera hola igotzen. Hemen ze aurrikuspen o errebizio tekniko egon da, eta ze kontrol politiko egon da, ze, karo, mailegu bat eskatu dugu. Mailegu bat eskatu dugu ze segurtasunekin. Hemen zin egin zaigu, kantida hauek ondo landua daudela, ondo kontrastatu daudela, ez dinduna izan da, teknikoki, eta ez dio teknikari kontrola egiten, nik politikariari, azken finean, el responsable último es el político. Oye, ¿cómo que esta cantidad en diciembre era 3,8 y de repente 30 días más tarde, de Navidades por medio, resulta que se incrementa? No, es que faltaba esta partida. Hay partidas como la del acero que se ha incrementado en 40%. Hombre, eso no pasa entre Olentzero y Reyes. Eso es que no se ha revisado correctamente o ha habido fallos en la redacción del proyecto en la fase inicial, que luego se habrán subsanado. Pero es que entre medias hemos pedido un préstamo. Orduan, guretzako iruditzen zaigu, bai dira larria gauza horiek. Ze, karo, jongera, lizitatu dugu prestamo horren eskaera, kondizio konkretu batzutan, kalkulo batzukin, supuestamente, dena kuadratzeko. Eta a la primera de cambio, nos enteramos de esto. Por cierto, de chiripa. Batzorde baten galdetu genulako. Es importante hori ere bai, claro, prozesuaren gardentasunen inguruan ere, claro, si no le llegamos a preguntar, pues igual ni nos enteramos todavía de hoy. Kiroldegia, kiroldegia seguimos revisando, noiz bukatuko da de revisar el proyecto de kiroldeikoa? 22an lizitatu zen lehenbiziko estudioa, 24an entregatu zen basikoa, 25en ejekuziokoa. Nik uste, las revisiones no son eternos. O estamos haciendo alguna modificación para bajar alguna partida, para cuadrar. Es que está aquí, todo es especulación. Orduan, claro, como no tenemos información, ya no sabemos qué pensar. Y los 14 millones del polideportivo, igual ahora son 13 o son 15. Orduan, ez dakigu ez zarrez, informaziorik ez. Eta liburutik gana, todavía es que es más fuerte. Es que daukagu tasazio bat, que por cierto ya en breve será que la tasación ha quedado obsoleta y habrá que hacer una nueva tasación. Pero tenemos una tasación, tenemos un compromiso, un precompromiso ya con el titular para adquirir. En teoría, estamos esperando a que conocer la liquidación. Por ejemplo, la decisión política. ¿Se va a comprar, tal y como se dijo en primavera, si hay capacidad económica partzela hori udal liburutegi berria egiteko? Bai edo ez. Claro, oin arte zentzegu, baietz, hori posible dela. Claro, orduan, guk ez dakigu, optimista izaten jarraitu, edo zalantza mordoa dobelako. Eta nik ulertzen dut, bakoitza daukala bere ardura. Eta teknikari baten, kalkulu baten, akatsa baldin badago, baizu, akatsa guztiok itzen dizazkegu, pero ostras, egaitzeiten, kasi, 100% desbiazioa partide batzutan. Eta hori asko da, hori ez da, aste batzutan pasatzen. Orduan, bueno, kredibiliari hori ere landu behar da. Eta, karo, Ilarramendi bai, eta beste biak zer. Ilarramendi noiz ingo da. Ze, karo, igo barin badegu 4,8 milioira eta kiroldegia 14, maileguarekin ez dugu ematen nahiko diru horiek biak lizitatzeko. Ez daukagu dirurik, soilik maileguarekin horiek biak lizitatzeko. Orduan, bueno, guztalantza asko ditugu eta matematiketan jaioa gea eta kita inopon, ez dakigu nundikan aterako dan dirua, bi proiektu horiek aurre egiteko. Como para estar esperanzados con la biblioteca. Orduan, iruditzen zait, honek jarraipena behar duela batzordetan eta beste informazio bat proiektu bakoitzaren ibilbidean inguruan. Bueno, azkeneko batzordean, kiroldegeren proiektua amaitutzat eman zala teknikoki esan zan. Eta kiroldegiko proiektua amaituta dago. Orain, esan zitzaizuena da, aurkeztuko zaizuela egin dian zea guztiekin. Eta hoi, amaitutzat ematen da. Zerbitzutakoa esan zitzaizuen aldaketa hori prezioan handia dan hori ajustatzeko lanean nahi geha. Zerdikan, 3,8koa bihurtzen badin bada 2,8 edo 5, hori ekartzen duna berrazterketa bat. Esan dezun bezala, akatsak eta erantzunkizunak, akatsa baino erantzunkizunak gureak dira. Eta nik
udaleko alkate bezala nire egiten ditut. Nire ez hasiko esaten ez dakizeo, gurea da dako erantzunkizuna, eta gure egiten dugu. Baina hori da gertatu dana. Eta kiroldegikoa berriro diot amaituta dago. Barkatu, proser pelma, baina amaituta dago, baina berrikuspen hortan ez da modifikazio sustantzialik izan. Ze, karo, prentxan aurreko asteburuan uste zala, edo ez tekin noiz irakurri dugu, justu kuadratzezun, hasierako proiektu ejekuzioko presupuestoa zeukala, hasta con decimales, ardun. Errevisiorik egin bada, ez da izan, desde luego, konstruktiboa. Gehiago izan da, irteera, segurtasun irteerak, zute, odako zera teknikoak izan du. Ez dago egintzia modifikazioa bai izan zia da, kirol elkarteekin hasieran, legealdi hasieran, kirol elkarteekin egin genituen bilera, eta zuekin bilera, eta gero, egintzean ekarpenak. Batzate hor, da, kirol elkarteekin engenun bilera bat, eskatu zituzten, behaien jarduna aurrera eramateko garrantzitsua zada, odako almazen, hoiek dia, txertatu diana, baina hoiek zuen jakitun zeate. Hemen, azkeneko fasean egin dian ajusteak gehiago izan dira, zuteko zeak, irteerak, eta odako gauzak, teknikarien arteko, lege prozedura hori nola bete eta nola egin. Orduan, ulertzen dugu, da zuzendu, liburutegia ez barkatu. Kiroldegia, momentuz, esleipen prozesu bat azteko prest dagoela. Eta da, de forma inminente, lizitatu laitekela. Gure lehentasuna da, zuei aurkezpenak utzi eta esleipen prozesu hori abiatzea. Bai, hablaba o comentaba el portavoz de EAJ de que teníamos que hacer autocrítica y escuchando al alcalde y al portavoz de EAJ, que fueron además los dos partidos que en septiembre anunciaron en prensa no solamente el préstamo, sino los importes, las cantidades, luego fue corriendo al día siguiente Podemos a sacarse la foto también, ver este intercambio de datos que ya lo estamos diciendo, desde el Partido Socialista lo dijimos desde el primer día, que se estaba improvisando y que faltaba rigor en los datos. No entendemos y resulta chocante que se haya pedido un préstamo y ni siquiera haya un calendario encima de la mesa y estemos ahora hablando de cuándo se va a hacer, cuándo no. Entendemos que cuando se pide un préstamo de 17 millones de euros, teníais un calendario sobre la mesa, cuándo iba a ser, cuándo no iba a ser y cuanto menos los importes, porque lo de que haya subido 1 millón de euros el pabellón de servicios, pues es cuanto menos uno de los principales fracasos políticos de este equipo de gobierno. No sabemos qué es lo que ha pasado, no sabemos si lo sabían de antes, si lo sabían después, pero resulta llamativo y creo que como autocrítica pues habría que hacérsela. Nik uste erantzun degula, guk autokritika egiteko arazorik ez daukagu, guk egizan deguna da zein den errealitatea, guk erantzunkizunez jarruten dugu, nik nire gain hartzen dut erantzunkizuna, esan dizuet, inguruko udalerrietan obrak gelditzen ari dira edo mantxotzen ari dira ikusita zein den eta gu nahiko genukena da behin abiatuta ez geratzea. Horrek eskatzen duena da, aurretiako lan bat, horrek eskatzen duena berrazterketa bat, zoritxarrez nazioartean aigera bizitzen ziurgabetasun egoera bat, horrek ez du laguntzen, horrek guztioi eragiten digu, ez handoain isolik guztioi eragiten digu, eta guk horren aurrean erantzunkizunez eta arduratxo jokatu nahi dugu. Pero bueno, a nosotros lo que ocurra en otros municipios poco nos importa. A nosotros nos importa lo que está pasando, lo que está pasando en Andoain y lo que sí nos importa y lo que sí queremos saber es con qué datos se ha pedido este préstamo, porque es que no hemos hecho igual lo mismo me estoy equivocando, pero creo que todavía no hemos hecho ni efectivo el préstamo y ya estamos con estos problemas económicos. Por lo tanto, creo que hay que hacer una reflexión bastante importante sobre dónde nos estáis metiendo y dónde estáis metiendo a Andoain. Prestamoa eskatu zen, bi proiektuen kostua zaukan kopuruarekin. Kiroldegiaren kasuan ez da aldatu, eta esan duguna, zerbitzutako pabelloaren kasuan aldatu eginda. Eta gu egiten nahi gerarena da, proiektu horren berrazterketa, zer da
kendu daitekena edo nola egin dezakegu egingarri proiektu hori daukagun diruarekin. Hori da egiten ari gara. Eta hori da gure ustez egoera hontan egitea tokatzen zaiguna. Por lo tanto, con el pabellón, quiero entender que lo que estáis haciendo es el pabellón que nos presentasteis en comisión, estáis quitando piezas hasta que dé los 3.800.000 o es que lo que servía entonces y lo que era necesario ya no lo es porque os habéis colado con el precio. O sea, ¿qué está pasando con el pabellón de servicios? ¿Qué ajustes estáis haciendo? Teknikoak ari dira berrazterketa bat egiten, ikusita prezioen egoera zein den, nola egiten dugun egitasmo hori aurrera emateko bidea. Baina hori egiten da hainbat proiektutan. Ze gertatzen da? Proiektu honetan aurretiaz egiten nahi gea eta honek bilakera bat dauka. Gure asmoa da ahalik eta azkarren zuei batzordera eta pleno honetan ekartzea pabelloi horri buruzko proiektua. Si me permitís, para responder al portavoz socialista, ha dicho que le divierte nuestra trifulca. Bueno, a ver, nosotros, en ese sentido, como oposición que somos, hacemos aportaciones en constructivo y cuando consideramos que tenemos que ayudar o apoyar o sumar, sumamos. Y cuando vemos que algo se incumple o no se cumple, o la palabra dada no se refleja con la realidad, también lo criticamos. Pero tampoco me parece, a mí también me divierte ver ese tono enfadado cuando le recuerdo al Partido Socialista que nosotros votamos en contra del presupuesto del 25. Vosotros, por lo menos, creo que, si no me equivoco, creo que os abstuvisteis. Por lo tanto, aquí divertimento podemos tener todos. Yo lo que quiero decir es que tampoco nos pongamos todos muy estupendos, porque desde luego el Partido Socialista ha apoyado con su abstención este presupuesto de 2026, Marcato. Vale. Besterik? Vaya. No nos divierte, nos resulta cuanto menos curioso que corristeis a sacaros la foto en septiembre y no habéis presentado ni siquiera una planificación ni un cronograma de los proyectos y tampoco sabemos de dónde sacasteis esa cantidad. Estamos viendo que es insuficiente, por lo tanto, quienes tenéis que dar explicaciones tiene que ser EAJ, vosotros y H. Bildu y el Elkarrekin Podemos, que se sumó a última hora sobre el importe del préstamo que se ha pedido. Mira, a mí a IAJ se le puede pedir muchas cosas, que consideremos, que mejoremos el tono, que seamos más educativos, pedagógicos, que seamos lo que sea, pero que tenga que dar yo cuentas sobre una acción de gobierno. Yo no gobierno. Le recuerdo al portavoz socialista que soy oposición. ¿Vale? No tengo ninguna responsabilidad de poder. Entonces, no sé, si me quieres hacer alcalde me parece genial, pero a día de hoy tiene Andoni Álvarez izena du eta EH Bildu dago gobernuan. Podemosen sostengoarekin, baina esan nahi dut, Eusko Alderdi Jeltzalea oposizioan dago. Ze guri eskatzea ardura, ez barkatu. Guk ez ditugu, ardura politikoak ez dago lantalde teknikorik gure azpian. Guk ditugun ekarpenak dira Andonien alde laguntzeko. Digo, badirudi againtzen nahi gehala herri hontan. Eta argazkien inguruan, barkatu, baina hemen argazkien kanpenatu egiten baldin badugu, ez dut esango nik trofeoa eta championsa hemen zenek irabaziko zuen. Bai? Bueno, humore honez, bukatu dezagun pleno hau, festa datoz, ondo pasa dezagun festetan, guztiok ere ondo pasa dezagun, eta elkar zaindu gaitezen. Hasta arte.